Komeza ndana nifotozanya ngo niwe kero gifite. None ngikira cyangwa. Kuri ibintu byose ngikira gikondo. Kuri nagishimuze n'icyo kuri ambuce. Ibintu byose biba kwigwanaho. Tuzi kuri tigwanye. Taka indwogera. Komeza nagishimuse. Ni cyambuce. Yabonye n'igihe twashitse. Ngiye gukoresha abantu bazabasanga mu nzu bazabaza kugira kuko iki foto ndagifite. Kwigwanaho byahoze. Iki foto ndagifite asigaye cyo kushira mu nzu. Kuvuga ngo tugiye gukina game. Uyu mwana kuvuga ngo sinamwitayeho none indishyi yakababaro igiye kuba KDF tugiye gukina game dufite KDF hano naso isuko abantu bakugurira soda y'indishyi yakababaro yiza bakugurira inkoko akabaro tujye inkoko woge ngo kamera ndayigwa tukazikunda yeme kandi je narahumye abantu banini kuri gatuma twabyibuhiye ubusa soni no mutima mwiza kuri we twageraze ngo tugakora ikiganiro kubera ibyo gusa wa mugenda mani wa muntanze oya ntago ari ibyo mani ariko harimo nizabatura nizabanyakenya oyaye cyangwa z'abanyamurenge udakundana muri Kenya z'abagore cyangwa z'abagabo icano yose gusa kuvuga ngo je icano sinze nyimvamo kandi gira vuba vuba ntora kandi nurarya kibazo sindi kumenya izina ryo ariko arahari oya reka nyine ndibuka izina ryiwe reka nyine ndivuga reka nyine mvuge izina ryiwe sinkunda wewe nuwe munyamakuru udakunda niki umutumba zikose nyakubaje oya wavuze cyane nje navuze umunyamakuru nawe bihuri wewe wavuze cyane nje wiganye kubaje umunyamakuru n'umunyamakuru udakunda tubarira amasegonda umunyamakuru ndakunda hano soni muvugenye muri Kenya soni gituma ambaye cyose nakubaje ntabwo tuje mu Rwanda mu Rwanda se urabazi turi mu Rwanda waziko turavugira hano muri Kenya cyane ndakunda hano muri Kenya umunyamakuru Wamutwara amasaha twara amasaha je umuntu ndakunda Hey guys, meze neza twebwe turaho tumeze fresh turashima Imana nta kibazo n'ibisanzwe ufunguye ino video rwo bwa mbere mbonye kuri screen yawe amazina n'umutoni wa Gentille kandi umukobwa wagunga amwishwa basita kandi umukazana wabongera ndi umudamu wubatse ufite abana babiri n'umutware umwe ibirenze kuri byereka Yesu mu ijoro duhane umugisha okay rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe twatewe iteka kuri Rukunda TV show dufite umushitsi mwiza dufite umugore w'igitomato ayiko mayo uzikuri gutuma nandiko kuri muri kamera biraso byiza umugore ushitse babandi nababwiye ngo batage umutima mubi kuko umutima mubi ntawo ufata n'izi nyama n'abantu bagira umutima abantu babyibushe narababwiye ngo bagira umutima mwiza nubona umuntu ubyibushe ugira umutima mubi sinzi ko baza bakura kabanyina bazafite ikibazo cyamenye ayi wewe mani sinzi ko kandi zagica zotera imidugara zazitera imibi kandi n'inzoka kandi uzifite hamwe no kujya niyo boguheza iki zomba bitajyoshe kandi byose biba byanze kuri icyambere cyo tisheminyo byose biba byapfuye abantu batazi minyo hano muri Kenya twebwe ikintu cyitwa minyo cyo kintu kigira abacuruzi ba minyo bagira bakastoma kandi shabaza kwivuga muzazigenda zirukanka mu mubiri ukisikia kitu inakimbia ukikuna ngikose nuvanga ibigeze mu mugongo ukisikia kuguru matumbo ngo kumwana mugongo kuinamuna inukura sikia kizunguzungu ngo cyangwa ukipika chapati mukasoro wagira gutya ghost passion ndakwiyanye nuko rero kera muri makoma materanira ageze kure duri kumwe n'umugore mwiza reka tuze kumusaba twibwire tuze gukomeza ibindi nyuma murakoze cyane ku mazina nitwa Mutoni Sonia nkaba ndu mu YouTuber nkorera kuri Ambuche Entertainment hanyuma hello Ntuye Kitengera nkaba natembereye ikasarani niho naje kureba rino torero ryanje mfite hano uri hagakera digifite ndarashimuse muri no torero ryanje ryo kari wa twagiriye tizamu ngo rero nkaba natembereye kuri Rukunda TV show mudukunda kandi mutwishimire mutwiteho ndore ntacu dutwaye uko ntacu twishe ntacu dukishije turaho nyine muri beza nanjye ndi umudamu mfite umutwaro umwe n'umwana umwe twe turacari batatu gusa
Atari batatu. Ariko dutegereje n'abandi benshi ko biza. Ivuga kinyamurenge sha. Ese hajya no umukobwa w'Abega. Apana abanya. Bamase kwikoti. Wewe uko bamwe kwikoti. Ayiwe. Nasa Abega ntagira amase kwikoti. Ayaye. Sangwa. Yeme, ngo numwega amase kwikoti. Uko nukuya amase kwikoti. Oya twinako namase. Nako reka turashimuza namase. Turabega bamase kwikoti. Amase kwikoti na ngombwa ngo basegege. Reka rero numurara. Ndangira ngo upendekeza umurara inani yawe. Aye. Igora nasegege amase kwikoti. Nasi umwega amase kwikoti. Hari wasegege amase kwikoti? Oya ntago bahaba. Nasa uziko ndumukaza nabasegege. Ariko amase kwikoti ntabo tugira amasegege. Uretse ntago nacho ko nigisekuru shingicho. None se nimba mvuze ngo mwega amase kwikoti. Geko umwana mukuru anje akazavangwa n'umugore wa mudinzi. Umugore w'umudenzi. Kora ko nyina ari umugore. Nawe yaravanze amadosi. Yeme abega muri ahanga ngo Sonia namase kwikoti. Mugira abega amase kwikoti. Mugiye kwa banakida. Reka tuzara bikunda. Nuko. Guys. Wabega ako ndakunda amase kwikoti. Nika oya. Uko turabanyakida kuba tuzara bikunda. Ndumwega nka mukazana w'abasegege. Amasego nano namase kwikoti. Nabo semanga mu bihakane. Amase ntawo yacikira. Ne namase kwikoti yabega. Amase kwikoti y'abasegege. Ariko mwaka twamwe abatumirwa baragwira. Ikiganiro Imana ije kudushoza. No iduhana umugisha. Ngiye. Ndishimiye kukwakira kuri Rukunda TV show. Ninge CEO Rukunda TV show. Ako kantu ngarabantu kari mu kugira gutya kazakagira ati. Bari kujagaraza. CEO Rukunda TV show. Ako nawe wari ibintu waye wanditse. Nice. Niyo. Oya nane sarabizi. Nane twarafivuye nese yaravyemeje arasinya naje ndasinya. Jewe narambonye ambuca ibintu yanditse. Cyangwa warashimuse mwa. Oya sinorashimute. Nahise kura nawe ni CEO wo kuri yambura. Twebwe twese kuri muntu ni CEO ukundi CEO kwa kasarani. Ako ningira kitengera. Nahise nazamba CEO. Muratanije ibindi bintu zose kuriya. Iyo waje n'ukuma kuvyumvikanaho. Guys, mwana mutumiga wacu umutumiga udasanzwe turaza kubatamwe ibintu byinshi hariho na game. Uyu munsi amabanga yose kumugaragaro niho byashizwe zose. Umuntu akosera iyo ndirimbo urayizi ntumuso umuntu akosera iyo ndirimbo hari kwijya kanisa giwacu kadeza tuzo umuntu akosera iyo ndirimbo isiso nyirarume bajoyeze muhanuzi Oyi indirimbo yarayiteraga cyane ni nkaro wari warayigishije. Nirakora nirakizuhavuga. Mwana uzaririmbe uziririmba ni irakiza. Ni warekodinga kumugaragaro niho byashizwe byose nyakiraga muri leta. Ibyo ukora wihishe niko niho byashiriye byose. Ayo twebwe kwataje kudutenga. Naho nziza n'iki gitero. Nageze mu marembo y'isoko sanga ibyawe byose biranditswe. Bagukora nkakureka kugira ngo imbuto zawe wera isanga nabose mu bwisho wibuke kuyobora abandi iyo zira nimbija ni kuzimu. Wibuke kuyobora abandi wirinde kuyobora abandi iyo zira nimbija ni kuzimu. Guys nuko amateraniro ageze kure zose gaturana bishoboye kuko twaririmba. Reka mana nsuza inshuti zanjye Soni. Ndashimira inshuti zanjye zose guhera kuri wowe ahangaha ndakwegereje mama. Ndakwishimiye ko tubanye hano. Iri kanisa kandi dutaha tuzogira kanisa rimwe dutaha. Turacari hano muracari kitengandi hano dutaha ariko twegaga hari abantu bo kwijimba ku paruwasi bo kukiziba. Ariko ndakeka ko ntago ari uzataha. Washatswe he kuvuga. Washatswe kunyutuzo bintu nanaga kubyibuka. Washatswe ibaze nashatse kuri Karongi. Wewe washatswe si bura warahegereye. Ibaze ko ari mu mibunda. Ayo kwizina ryaye ndakubujije. Ariko tuzashaka abanza hari. Niyo twokundira kanisa rimwe. Ukavuba. Ndakundira rya kanisa ryajya kuri wa. Yajya bavandimwe. Yavandimwe. Aya sinara ariko aya. Kandi ko bakara kwirango. Kwirango. Nirango aje. Mwatwitiraga iki kwirango Soni? Kandi nganeza ni watu ko ari wenda no kwasobanyu gusa mwari mwatu. Akono bantu.
yewe kunyaga kwaho zokera kubera ko tumwe mwari mwariherereye ahantu hamwe none twageraga amaparaseri menshi nitwe twariyaga nitwe twaratuyowe bano bantu nuvuga ngo bari barihariye k'agace kabo akaramo amaparaseri wa ni mu kuvuga ngo nitugenda ndi mu kubwira iwacu uti ubwira sobuka guheza iparaseri tuzakuja kuri usko kwa ntu kuri karonge bakazaje kwikora imizigo mu rusuku abika kuri karonge ningabiga oya naje ko ndana arizo nzira ningaje bashinde ko naje ko ndana ko ari cyo kandi tubona ari wanyu kandi ko aramenyereye umugisha kandi mwari mwarasizega ni paruwasi paraseri usinze umwasize soni se mwagendeye mwagende irazo ngo cyo yitorera kameke kiyitugeza muri Kenya kuvuga ngo iba ngiranzo sinki yacu abantu mugasirinzi ivyumba birindwi bitandatu iyacu yagiraga ivyumba bitandatu na za salo zibiri niko do zibiri ngo habaga salo y'abahungu mwari mutari baka etage none unyine yazamutse mwari mufite salo y'abahungu n'iy'abakobwa nukuvuga ngo ziyakira ivyumba birindwi na salo zibiri ngo nimbagara nk'abashitsi gabaje b'umupira tuziganye sitari hari iwacu ko yarigize none agabaza n'abashitsi babo ugasanga ko barabinjiza giriyaga bakabicaza abandi ngana twazana tukica muri yego muze siterambere yari afite uretse kwizi intambara zadukozeho papa ntuzi ko yari umusirimu oye natwe iwacu ndibuka neza ko inzu yari nziza ni yari kenyeje umuntu wabamuremo uyanzu yanyu mwaragiye ari mudambure muri yanzu yanyu mwaragiye nza nibuka n'ibintu makire yigeze kuyikoreramo twari twaragize korari ya makire makire we nyine makire ndase baramenye uwari we nani twari twarakoze korari yitwa ngo igikoma none twaza kurepetera mu rugo iwacu bakadushiraga abanya mu mukidekero oya sorry oya ibintu byaraga hari reka tube tubiretse tubisimbuke none y'umuntu yawe ari umuntu w'iwabo muzamwama ko dufite ibintu byinshi rero nayo mtugeka nsuza abashuti banje ndasuza abashuti banje bose aho bari kwisi hose Imana ibahe umugisha ndasuza bari Amerika alo mbingoni abantu muri Amerika mu nkunda mukankurikirana mukanshigikira mu buryo bumwe n'ubundi God bless you uzusobanuraga ni uzicunga thank you so much ndashimira bari Australia Imana ibaheze umugisha ndashimira bari Canada none nkaye mufite amahanga mukagutampiza n'umwanya wo gusobanura banza gureke Imana kuvugaga usobanura azavuga thank you so much welcome hey my wanje ndasuza Canada ndasuza bari Burundi kwa Neva ndasuza bari mu Rwanda ndasuza bari muri Kongo Kaneva tikari kosa kari ngombwa rusako y'amavongo ngo ntiyo basuza ariko ngenza basuza ngira aba custom oya hari abakiriya ngirayo ndasuza bari muri Kenya ndasuza bari impande zose z'isi umuntu wese uko akunda Rukunda TV show nigeze kuvuga ngo nsuje ngo bari kumpera y'isi none baranga se kumpera y'isi sendere nayo sarampamagaye nayo ndi mu kiganiro kwa Rukunda ubu nyine ndatibutse gutya baratibutse nuko nukuvuga ngo abantu bose babashuti banje ndabasuje mwese amuherereye so nisuza abashuti bawe twinjiye mu kiganiro n'izindi okay nsuje abakunzi bo twe twanze kubita abafana kubera ko abafana nka bidafite nk'izina ryiza nabakunzi bacu nabavandimwe ni ba sister ba brother ba mama ba papa turabasuje mwese aho muri atanduka turabizi ko mudukunda ku bwinshi kandi bakibona CEO hano bagire mukibona ubuyobozi mukuru mukibona reverend mukaba mumenya ko nambuce yimutse aho ukunoko babwira wa kuno kanera kwa mandara gidurayi na kanera n'amaza Mombasa kandi sone ubu nyifite amaraso meza yo kugira urukundo n'ingandurimo ubu nyine mu rukundo urukundo urashusha mbanda hanyuma abantu bo kuri Rukunda abari kwa Rukunda muze mwaba muzara kuri ambuci mugendeme ico cyo kwabwiye muze kurongera tubarongera kujya mwama mukubanuka muje hari mugende mukore subscribe share comment muzoza muri comment bavuga ngo mvuye kwa Rukunda ni kandi yewe ngira abantu benabo bamena kozi kiganira handi bazama bavuga ngo twasha turino kubera Rukunda no kuvuga ngo mukibona Sonia mugende kuri Ambuce Entertainment shambira kazina keza neza ntasho oya twe ntasho akuzuko murenze we uko gitengana ari mu gisirimu kwanza kuvanga amadosi mwanze kuvanga amasaka n'amasakaramendi sinamusa bushaga nabyo ngo amasakaramendi ngona amasakaramendi nuko kuvuga ngo Sonia imbere reka ngushime imbere ya kamera kanguhindukire kurebe ndagushimiye ku buryo kiwanyeretse urukundo cyane
ubushize twari dufite ikirori ndaza kukubazaho kuko niyo mpamvu babona dafite ibyishimo n'ibira bintu byabaye turakonjoroka urasize konje wa munsi wasanze muri frigo ariko kwishakamo morale. By the way ndashimira abantu bose baje kunshigikira kuri uriya munsi wa kirakiro cya Kam Studio mwese. Akarusho wavuye Gitengera ari nabandi bavuye banigena bavuye Kayole abavuye Gidurayi none uva Gitengera Soni mbabarira umbwire kandi garayibonye ko hari abandi bavandimwe bari gutuma ngerara nkamapindura gahunda ukuvuga ngo nabonye nantage kubirwa ngo urahindura icerekezo kigutumira ngo uze mu kirori cyanje Imana babyumvishije gute mu byukuri nabyumvise neza mbona ko ari ngombwa ntabonye ko ntigeze nzira umoja kugira ngo wa munsi kuko nako ntekereza kuvuga ngo ku cyumweru nzirigwe umoja hanyuma kuwa kabiri nongere nirigwa hano Kasarani kandi urabizi abantu baba bafite abana tuba dukenera ingendo zigenda ziba nyinshi kubera impamvu z'umutekano w'abana kandi sinosiga umwana akitengera ngo nze Kasarani aho none nkareba nyine izo ngendo zazikenera ngo wamuza wipanze nuvuga ngo urebye igikapo nazanye mana yanjye urebye igikapo nazanye nuko wenda batarategura nk'inama ko amawitegura bagwamagase uyu yimutse cyangwa atafite gusubira kujana umwana biragoye ariko ndavuga ati ntago nareka kuza gushigikira Gentil Rukunda TV show kugira ngo icyambere cyo n'umwana w'iwacu twarakuranye shobora kuba mu ruto gatoya ariko Gentil we n'umwana wo mu rugo ikindi akaba ari mu YouTube mugenzi wanjye none urumva harimo kuba ari umwana wo mu rugo bikongera bigagereka ko ari mu YouTube mugenzi wanjye ni inshuti yanjye nyine turi benshi pe aba YouTube muri Kenya ngenza nako turi benshi ariko nyine arabo mugenda muhuza hari umuntu nyine uvuga ati uyu nguyu murahujije rero Rukunda kuza kumushigikira ni nk'itegeko shabigize itegeko warakoze uko bitakunze na Nice yari kuze bura Nice imbaranga zarirwa Nice aragukunda none yo nakarusha do ciye bugufi kandi ndabizi ko mu kubohora Soni yangwaze ntagopfa kuko mufite igikorwa mufite akazi ngo akubohora uze nukuri zankoze ku mutima kandi noneho mpezaga na gift ari abantu bagize ngo ni kuriya gusa oya gift irahari ndizera ko yakugezeho warakoze n'abandi bose man none nabonye urukundo ntarinzi umuntu yazamanyandikira erega muzamureka tushigikirane no mu byiza abantu ntibakagaragare gusa mu bibi mu gihe habaye ikintu gituma nyine kigaragaramo abantu muzamureka no mu byiza niyo kabara akarurikangana gutya uzugerageza basi ushigikire mugenzi wawe kuko gapapa yaravuze ngo ntawomenye urashaka kunshigikira none ejo nkagutabara ko ndakubwira ari gihe wumfasha none ubushobozi ufite ejo bugashira naje nkakwibuka cyangwa nkibuka abana bawe kubineza yawe wangiriye ko ndagira ngo tuba dukora neza nk'abantu batagifite gutinda nyine no twura kuzohura no muri Kongo none hoje uzazaba ari akarusha twageye mu nkamuvuga ngo siko tuzosata ukambwira ngo reka ntoragurira ikiba kimwe siko tuzosubira abana we kantoragurira dutabare kamanda igiti kireshano n'ibi ndakazikora kamusanga umuntu uri inyuma yaje karagendera ko muri metero kubera gutoragura ndende none kandi uzatoragurire basi kiba kimwe wamutura hari wanje tuzi ko twatugira igisambo hajya haruguru kandi bakazanga ko tujya gutoragura Vai, umuntu kibazo arakumena mama. Eka twirukana kuvuga. Soni ndakobije. Makamira guharisha mwana. Para guharisha imyaka kugira ngo mubone. Ay. Mubone ngwe yarakabisha. Nuko guys, Soni waraje mu kirori. Ikirori cyari kimeze gute? Ikirori cyari kimeze neza twarishimye gose aba bantu barateguye. Wumve ngo hari kamusiti nkayifite ifaranga. Turashoboye mwana. Ni nk'aba bafite ku ifaranga kubera ko bateguye ibintu byari bisa neza. Wumve ngo uziko nabonye keke ya Masters n'imbarankane. Aho. Agerekeranyije. Habe no mu bukwe n'ubukenza mboneye keke imeze gute. Kami studio we. Kandi keke gasisi ikintu umugiza gifa gusa umuntu wari wese irahenzeho gatoya. Kandi abantu barayiriye. Abantu nta muntu utaririye mu keke yariye. Kino kirori kabisa. Ikindi buri muntu ariko abona soda. Aho bugere ku biryo barateka reka kono waganda ukunda kurya kero ugiye kubigenda kubera kubirya ntago nkunda kugira se cyangwa mvuga ukuntu byari bimeze oya ngari byo nshaka kukubaza
usimbike kubijya gutora reka nyine mubwira ikindi bateguye impano ari abatsinze ataratsinze nk'ira foto wari utahanye wawe tiwari ndabizi neza ko utari kwikoresha wenyine wenda nimba ufite izindi ariko yari mu bitekerezo ko uzayikoresha ifoto ariko kubera ko bagukunda uri umukino nawe utagomba gutahira nubwo watsinzwe ariko kubaza kuri iryo tsinda ariko tuwakagombye gutaha gutyo nyine bakugendera ifoto ugenda umanikemo wawe umenye ko igihe kimwe bigeze gutegura ibintu bisa neza ngire ngo nuko ikiro cyari kimeze na gusa bari bateguye byari bisa neza tu ewana ari ahantu harimo abakora imana abanyamurenge bagira amafaranga we abana bari bambaye he niye myambaro yagutunguye hariya muri kira kirori kandi abantu bagutunguye hayi shawagirika abana bari bambaye imana bari bambaye ikisigize kidasanzwe hari ahantu hari yateye ubwoba nkarimo ibiceri he bande bari abagore b'abanyamurenge mwari bambaye erega twese muri kamere yacu y'abanyamurenge nosiga nta kawunga ariko nkambara ngapfa kumanya gusa ko ngiye ayi bawe iyo kamere yacu y'abanyamurenge siko umuntu nose aba bantu n'aba diaspora mbese abantu bose bari pya nese ndaro ko bakabona bamwe badodesheje hari abantu bagiye kuririmba muri pasaka oya nuko imana hari abantu hari mama nabonye bari bafite amahanga ngo mahangase tangiye kuvugishwa amakanzas nuvuga ngo bira n'ibintu bateguye baricara bagase tuzambara iki bagenda batekeza kujya kugurikira kisiri barazaradesha nuvuga ngo ikintu cyose bari witegura nje mpamvu mbwa nabi na kamustudio nawe yari yateguye ni ibintu yapanze kamustudio mubahe kwa bisa mwarateguye imana ibahe umugisha kandi inzozi zanyu muzazigereho soni waravuze ngo narenganye impamvu ni iki wavuze ngo narenganye waravuze mufite kuza gukora amandamano none nimba ufata ibitiga tugatangira tugakubita ikibazo simpamvu na soni ni iki cyatumye mvuga ngo nyarenganye ikintu cya mbere cyo nabonye warenganye nabonye uri umukozi nukuri uragerageza paraporo nje nije nyine bitewe n'ukuntu ukora ukuntu nyine ufite courage iki niki uragerageza cyangwa nimba ibiganiro byose uzibikoreramo hano atari ibyaha aricyo bagendeye ungiremo wenda yibaza bikora iyo wagiye nka kure ya hano nki wagiye kure ya hano wemere gukoresha undi sibyo yemi ya niko bimeze iyo wagiye ngo icyambere cyo uri umukozi uragerageza none papa ukuntu uri wenyine n'ukuntu amafaranga aragwe nturaba monetize kuvuga ngo ushaka amafaranga y'ibiganiro nyine uragerageza pe basi bare kugweza nk'umuntu ugira courage akora wenyine nimba bari babuza baburiye ahandi barugeza nk'umuntu ugira courage nyine uzurwana ndumva ko abantu benshi bavuyeho cyo ukuntu none ikintu cantunguye sinanzi ko ngira abantu bankunda soni none naratunguwe n'ukuntu none natambutse imbere bahita bamiriza ngo rukunda none mare gushika baboneka ngiye muri firigo amare murababara abantu bazamampiza amafaranga babasha gutekera abana we kuri abantu bampa amafaranga none kutambwiye nyuma yo kumukoresha kandi ngiye kugweza KDF nasonga zira ndazijya kubera ivyo nzaba navuze nukuvuga ngo abantu barantunguye umuntu yazamampa amagara akamanga ngo ni nkwese nimero iyo kugura kira gikombe nimba bakirangurisha kurangahe ntawe wakigurisha abantu bare babaye abandi bazugira ngo none narumiwe ngo twababaye ngo rukunda ngo mana ngo rukunda wacu ngo none cyo bagura ukuntu jewe mva nta nivyo nanite usanga mbibabwira twicaye none sinzi n'ukuntu bimeze ndi kumva ndari kuziyumvisa ndaco bompa mana niho ngitangire ariko n'abafana barababara bazamanga ngo wayaye ngo twumvise ukuntu ngo bakurenganyije ngo mandamano bareke twihuze tukiranguza bakiturangurishe kuri gusa ikintu cyanejeje nuko nasanze mfite abantu bankunda kandi byangaragarije ko next time nzagitwara bitewe oya byo nyine rata kuba baragushize mu bantu uko abanyamakuru basohotse ari bakazabambira ngo dushaka kuguha ikiganiro nukuri ngo tuguha ikiganiro ngo tuvuge ku karengane wagize none ndavuga ati Imana ishimwe ko ngira abantu gusa byonyine kuba baragiye murara murashonga bakaba baragutekereje hariho nabonye bakora abatigeze banatambuka urabesha ndabakubwira inyuma ayo urabesha ariko iwe sini
ibo sinigeze ibo nama mbona gusa aho baje baricara bagishima baraho gusa ruko batashe ndakubwira barahari nukuri mfite n'ibimenyetso n'ibizibiti n'ubwango na foto yo kujya bakishinjira banza bahagurutse kandi aruko barenganye bose ngaje batwayira bampaye ifoto nziza aho kumenya buri muntu wese baramugira ifoto nije bayihaye arabandi babonye bayihaye oya barazibahaye ifoto ni yani nimpoza marira nukuri mu byukuri abafana banje mwihangana nukuri barababaye kugezana ninjoro baza bantumira muri code bakamubanga ngo none wasi ngo turakugurira soda andi bakamuguzaze mwonzo kugura soda nukuri ngo wagifisa neza ari wamubwira ngo makeup yagende ubusa oya ntabwo yagende ubusa nse twakubonye tufite ifoto kuko njewe guys bira bintu sivzanje bira bintu zo kugenga bintu za makeup kubanga bintu yaragendutse nakubanga bama amafoto meza nukuri ibintu byaragendutse friend ahubwo yarandangisha amafoto ya Sonia turaza kubwira zo kwiza twaye ariko nawe ijyabagwaye kandi noneho wakoze agashabaye imeza mfite igikombe ntanazi ngo cyavuye kandi wamupostinga ngo CEO ngo ambuce kandi ga nyiraco nawe yatubona kandi azakimana yariko acimana no yahindukiye usasanga ndagifite ngo igikombe cyane ndana ndifotozanya ngo niwe kero ugifite none ngikira cyangwa kuri ibintu zose kandi gakira igikombe kuri nagishimuse n'icyo kuri ambuce ibintu byose biba kwigwanaho cyo kuri tigwanye taki ndogera ko nagishimuse ni cyambuce yabonye n'igihe twashitse ngiye gukoresha abantu bazabasanga mu nzu bazabaza kugira ko iki foto ndagifite kwigwanaho byahoze iki foto ndagifite asigaye cyo kushira mu nzu twarashite dusanga itabure bavuze ngo ni undi muntu none ari umugore twari kumwe bakasamo ari umugore twari kumwe ngo fata ngo karatazi ngo bike mbwikapa kubera no ari ukuntu abantu batibugiye batayibora ukuntu batayagize yose none basanga ari karatazi bashizeho nyamuri abagore twari kumwe yamavuga ngo arayishaga karatazi ese sinabonye baza bagashakisha uruhindu emi ukamenya ibanga rushaka kumutegera ari umumama ngo turaguka gute ngo kampiyani sinzi yagashize none sinzi no kubesha emi yaraje yaraza ngo ariko yaraje murakana nabo yazanyoresha ukuguru nimwe mwari mwagayishe gusa naje ratara ntabyo nari ko nasanze bagakuye kuko yaraje arabaza kiya kirori ngo umuntu ndanje sinzi no kubesha naza kuvuga ngo nari muvuze ugafite akamubwira cyamaguru nase kari he byarangiye koko akemwe andi wahuriye abantu kurenda guseka tikuza kubura none je sinzi kubesha emi yaraje akazaza ngo se ngo katasigara kari akanyoresha amaguru ngo nsimvuke yagafashe emi arashatse emi akazerera mu muntuze aho ngaho hari akegura kumva agakatasi yagafashe kujya imeza yidekuye agashize aka kiriya kirori icyo yakoze cyo habaye gusa ko natute saa 11 neza mu mutwe washuanye ngo ikirori ntawaza umvugisha uretse n'icyo ngicyo nyine abantu baramenyanye abantu baranyine barishima wabonye abantu bawe yari abatari base oya wabonye na kira na celebration yirandirimbo ukuntu abantu batambutse imbere gusa nyine bakoze amakosa ntibabitanga nyine mu mwanya ngo abantu none bashiramo n'izindi ndirimbo nyine tubabona ngo ese sako se wambwe soni washire ngo tuze ngo ari rumba ninde wavuze ngo bashire Miss Katanga ni wabivuze Miss Katanga ngaho nuvuga ngo baba barashizemo nyine abantu cyiza cy'abanyamuringa aho twahuriye ibintu z'Imana tudukunda ngo biganze yabi migambi yaba ariko iyo najyo ni itiko ni itiko ufite ngo umuntu arashaka kubwira nawe umubwira arigaze ngo gikombe cyanje ngo kiyaza ngo si cyaho kibi ninakubwiye abantu rero kutazabwira nk'abandi nabi ngo ndaririmba n'abandi ngo gikombe cyanje kirase mbese cyo cyaseseka ki ndakubwiye icyakoze abantu bavuga nabi cyaro bamazabwira abandi nabi nukuvuga ngo rero ndirimba gusa ngo gikombe cyanje kirase none n'abamazi ngo gikombe cyanje kirasesekaye none oganje ntaca cyasesekaye ariko none guys ako tuje kukirango tuje gushaka iyo tukirangura gishaka kuboneka ku kiranguzo naje gakeneye cyo kumanika mu nzu ko icyo foto ndagifite nase nzabwira abantu iki kuko babona no kuvuga ngo
biriya birori byari bisa neza byari bisa neza abagore bari bambaye neza abantu barishimye noneho ubutaha bazategura no ibyo abayutuba bose nyine noneho bashira mu marushanwa cyangwa papa regent ogiye yumvireho nyine none azabitegure noneho ngaho azacu wambaye uzuko kandi kuriraga no kwitinya nako ni kubi uzuko ari iciciro nyine ndi mwana amuvuga ngo bashogoyemo hari iciciro ndi mwana no mbone nijoro ati aracu wambaye batava umeje muri firigo nyinshi hari nandi basomye sinyatambuka sinzi impamvu tigiraga confidence yakora mu birori afirize ariko wari wabifuze wari wamivuga nabwiye ko ndabona nabwiye ati mwe mutuze mumpeza amagift nyage kandi namwe mwakoze amakosa nabwiye ngo ni muri firigo basi muze kumkomeza abandi bafite amafoto yari Nelson niyo dukwegera mu mugozi twashika tukawikura next time tukoshe nyuma imbere watsinzwe tumwana kuza gutegereje azasoma umuntu kamukonje uri ari imbere ukazura kwikubita hasi nari mfite ubwoba tuzi kujya mama ndi yatubwiye ngo basi ngo muze kuntora ngo nishake ngo nenshinwa umwese muhite muza kandi nako kakwaje kubera we kakwaje nyine tugorekesha ariko ngo basi ngo muze kuntora nuva watsinzwe iyo wishi nabonye ukuntu nari ariko abantu njari umuntu n'ubisho bizegeje umutima Mwajewe ngo bakimpe ngo nati tuza shira umutima mu we tuza no bigira ibyoroshe kira gikombe nimba utarakoze nyine ntako guys njye abantu batwaye bikombe bose narishimye so ni interesting umutima mu Imana into zose era dance nyazinyeje kuba byenda narifite ukonje byenda sene kuzina ko oya bazagereza ibintu baba bateguriye basi namwe dutunye nyine turesha n'ubushobozi bwanyu oya je shaka kiri big oya wabuze byose wabuze kiri big ubura nukuvuga ngo nono episode to episode nginagira ngo mutahe basi gucyo bari gutegura dutunya basi nawe reka kuduca amazi barariye ako twariye tutazazana muri studio guys uyu munsi nawe no ndi kumva ururwana nimba no rurarana kandi wogira gute oye yorara hano gidurayi ako Freddy nawe gose sinzi urimo gose guys uri recording iki kandi wowe ibintu byawe turabizi nukuvuga ngo tugiye gukina game uyu mwana ukuvuga ngo sinamwitayeho none indishyi yakababaro igiye kuba KDF tugiye gukina game dufite KDF hano naso abantu bakugurira soda y'indishyi yakababaro iyo bakugurira inkoko akabariyo tujye inkoko woge ngo kamera ndayiko tukazikunda yeme kandi je narahumye abantu banini kuri agatuma twabyibuhiye ubusa soni no umutima mwiza kuri we twage haze ngo tugakora ikiganiro kubera ibyo gusa wa mugenda mani wa muntu hanze oya ntago ari ibyo mani kandi yavuga ngo urashobora twagikoze nawe winteza abantu nimba bamyino batagira ate tukundimwe turakure guys tugiye gukina ka game nukuvuga ngo uyu muntu umubonye sinomurekura gutyo tugomba kunezerwa tukishima rero tugiye gukina game muze kurya nzaza mubaza ibibazo ibyatavuga azakubitira KDF gose gusa Janti yagira ikinyabufuru ugiri ubimfura ubinyanga reka tugiye gukina game ese ntigire sikirekire we ngazonse guys tugiye gukina game hano murabona hano tubafite ibi ni bikisoni ni abarundi bazabyita ngo ni ibinana bitumbura cyangwa se itumbura ni ibitumbura tugiye gukina ni ibitumbura cyangwa ni ibitumbura cyase mbize hari Burundi mutubwira ko muzirundi soni nukuvuga ngo tugiye gukina game yo kuririmba zanko uzazandimba indirimbo aho mbekeje uharirimba none ndi guzofata KDF yiki nuko aho ngomba kunanirwa kunanirwa sino KDF zose urazimara kandi nubishobora nanje uraririmba zandiririmba indirimbo za kera menye ko ndubu nyine vuba Mose banko bonase urashaje soni mu kigero canje nyine Mana yanjye mba ibyo nkoreye ni byiza za nje shaka indirimbo irimo za itangira na za gushimisha umutima wawe yani hagati tora KDF niyo hagati kandi oya Itangira mbana za gushimisha umutima wawe. Ariko ari yindi reka shaka. Oya. Amasegonda giseri yashe. Turebere. Amasegonda ko naraje. Turebere amasegonda 10.
10 ngizi 10 nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza uyo nini yindi ivuga itangira naza ngana reka nkubaze nayo nkubaze sawa uratsinze ivuga ngo nukuri nimba sacu nizo yishizeho ho amasegonda gaza hoya niwe yaratashira yarasigaye yari ko wavuze hoya cyangwa hoya niyo hoya ngo niyo hoya niwe mereto umwanza gutwara iby'agaciro roho yangu nayikwimbiye ari wowe naho ngiye gusa nzi ariko roho yangu nayikwimbiye iyo ngi isoni oya nese roho yangu iyo sindirimbo niyo sawa Fred twagize amasegonda menshi amasegonda 10 ni menshi reka tugira 5 uko kabigiza ko ko mbambishobora ngaho soni ngaho basa ni wowe kumbaza nkubaze ngo Yesu Kristo shuti magara tagari cyangwa magara ntagari byo magara Yesu Kristo shuti magara ni nguye mu mwishima mana yanjye singizwa kuba nduwawe biraraga ntawe uri ibintu bintu biramagije je ndumu Kristo yini uzamoje ni kinyamurenge ndumu Kristo sawa zahora ndiwe mu bintu byose geze kugufa yashize amasegonda yashize kujya mama soni kura soni ako sukuma oya no kurimara no kumara kedef irimara kufuna za none n'umuhondo indani yo doza basi cyatsi ngaki ngakson gira vuba ubwo some ikisha twasoda kasoda anje mfite akanyota gira vuba ahubwo amasegonda nago karashira kandi ishira amasegonda 5 nashata ararimara arahita atangira yashize ngiye gutangira kandi nushaka kushekura cyangwa urigire mutangire kandi yindi baturimba indirimbo ivuga ngo kandi imitanga napfa tayo soni no ndazo itazi indirimbo ivuga ngo soni ariko urampenze ni ukuvuga ngo nizo mbazi iyo pfa wari kubanza ukandirimbira iyo pfa ahubwo n'abantu bari ku ruhande wapi ntibibaho reka ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze mani ni ukuvuga ngo nimba iyo udashobora kuririmba ntiwo bibaza undi nawe ahubwo rya kino gice ndavuga idaha iyo ngiyo pfasi baho nta kibazo nawe uyivuge murangivye frame wowe hano saza bakwiba ntabwo tukwiba bakwiba igikombe ari indirimbo ngiye kubaza bivuga ngo sikunda sobange Yesu niwe nishemo yambere igihanana ndi mtanya na ta iyo ndaifika tabu zangu zikisha nitamwona Bwana wangu ngu nangiye guhimba ngu ngushi ngu
gukunda Yesu we fata nayibutse nguweza Nange maraki nguwe neza ndakuginga kwambitira mu yatanze kwambitira indakugishaka nguwe neza muri Yesu baze ko ari ngaye mbaza vavu aho wamwibukije wa aya nguwe neza ibi nana nguwe neza ibi ntabwo nzi ngamba amasoko nyoge kumbaza baze ninjye watsinzwe kandi aragomba kumbaza kandi natuzwe leta samubaze ko yatsinzwe mama vuta mitabaza mami wanjye morena kaka nzakagendana ndawe ijya vuba nzagendana agakiza uyitange nanza nyambweka iyo ngenda bihuri titangira naka jasoni gakumba amasegonda ntarashira yashize njye vuba kandi iyi ndirimbo siri kana mimokozi wangu teza maisha yangu basuwe ndasanga ubase nakuriria wewe umenisikia ya unakomeza uki yasiyowezekana unayafanya unaweza yote byanarangiye ndakubabariye oya sawa mubaze tabu zangu zikisha nitamona Bwana wangu weneza ntabwo yakwiba sawa nguwe kandi ajana na refuze ndigisaza ahubwo bas kabazi nde mvuga ngo nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri ri akorina ari indirimbo yitwa ri ngasoni urayiririmba no uzozuririmba uzovuga ibitahura arakabaza kubwira indirimbo oya ba oya wa musove ako ndi yayivuze ukuvuga ngo arakatangira uratsinzwe gute uratsinzwe ngaho ijya sinzwe gute shaka uzoza mbaza ikintu uziko gishobora kuririmbwa kandi kiri oya ni oya nabiyo bibariko irya nuko kurampendera oya nuko akora kucano yawe kura nuko akora kucano nuko rero Chanti basi reka tugakora no game tuzutse mu gitondo seka kumaza sonde mwana we ago warushoje nugumiriza kugira ngo yitsi no KDF Mbari ndazakumva muri Kenya ni KDF nga nije kandi kubaza nije kukubaza ndakubaza ni utarongo yanishuriye yamyenda yose se wewe uko ari uzi ya se semana ariko ntaro kugira ngo uyiririmbe genda oya ijya ngongere soza Chanti aho kurambondera no watinze amasegonda yara oya muze kutubwira amasegonda yara Chanti karambona oya ataranatangira yashize ngaho mwasoni uyu karambona kwa ngo dicano ijya Imana ndakugaburiye ngaburiye se shani bari kintu utangaburiye nyine hano ngaho ngo waza n'uruhu twakura uruhu shimana we urumva utifuje kwijoro rigera ngo ubihombe ku biryo bya nijoro zamuhimbaza kiriho gifite ubugingo mvuga ineza yangiriye Yesu niwe wabanye urakize ngambaza none ngiye kubaza yavuga ngo
Yesu kumusaraba Siniko amaziri bazo mu gihe magana ngahe ngo ndazishobora Niwe n'Imana niwe data twese yewe nawe twarababariwe we nawe ririmba we wema wako oye yari yashize kura hariyo nindi we wasonga mbere we wasonga mbere ni nyinshi naringize nango naza kuzivuga ariko kwa kera nayishaze nayibuze nje kuyibona nyuma mwaheroza wewe ni Mungu muko nkubaze kindi indi vuga ngo ngo ivuga ngo kibazo kanyuza nirigo nzane bagwa n'indirimbo nico kibazo canje ivuga ngo ko nibagiye indirimbo nkubaze nyibutse indirimbo hanyuma ngenda kundaziririmba nyine nyibutse indirimbo uje muri True Promises uje muri Gisubizo ugenda muri Alarme ugere ku kwambonyi zose wabuze indirimbo yanyikorereye umusaraba akiguzi narifite te no ntanze imitangana tebaho te agwe ni kawanyo shaka kuzanza wewe gufi zazo ni kabirebi ibiki birebire gwepo kurako kora mama be yagira gafu indi bivuga ngo mbwira Igiswahili aho waza Mungu wa majeshi wewe umetukuka dunia yote nzima zaidi ya wafalme wako wote te kandi teka oya tusikumuza tekana teto ivuye kerubi na maserafi wa za maserafi fi so ni iririmbe fi fitimana za yotsinzwe fitimana numva nuzuye shinge kuingo none ijya none muno byose byabaye bw'ikimenyane nuko hano bikombe bimenyane nuko bango kure mwibutsa nose watsindwa simbaye mbona wanyibutsa indirimbo ariko kuri bitosera ari jewe mbara amaso mabi mwakanye nimba amaso umunyakidase none nikahe jama uko ndambaza ngo none nyine none niwe murebe none ako musasa tuhaba ako kuracatetse iyo amagara abana bakaza mukenjoyinga kubasa indirimbo indirimbo ivuga ngo ikibazo kundagira nishikibazo c'indirimbo none naje kuzapfiri akusa sinzi ngo wave hano uzutwifatira ngo muririmbe uje gitengera sinzi ko twagenze mai ninka abantu bakitengera batabigenjeje neza kitengera tombe reka iyi ndirimbo ivuga ngo iwe ravama ngo andi ko atinda no nazatinda tuzampita mubaza amasegonda nashira nta kibazo imbaraga zawe teka mana yanjye bitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe mwe cyangwa me tugire me basi ko mwe sini shimwe mwe ntande me ngashira me Messi ukura ibyaha by'abari mwisi yarabonetse niwe ni Yesu niwe so niwe gusa we rahabase
wera uwera Jason gira vuba Jason wambone Heri yati ngowe waza guhimba imigambi yawe sinki y'abantu imbaraga zawe sinki zabo bose bari hamwe tombe nga bose Yesu we bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima umwuka wera umwuka uwiteka kanami mokozo humbaza kanami mokozo wangu siku zote za maisha yangu kandi kwa nahavuze ngambaza yankuye kure mu ngoyi za satani ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana na wala majeni na tuvuga kandi mu masegonda arashize kureka dashira kandi barakodinga ariko harimo n'izabatura n'izabanyakenya oyaye cyangwa z'abanyamurenge udakundana muri Kenya z'abagore cyangwa z'abagabo icano yose gusa uvuga kuvuga ngo je icano sinze nyimvamo kandi gira vuba ntora kandi nurarya kibazo sindi kumenya izina ryo ariko arahari oya reka nyine ndivuga izina ryiwe gira vuba reka nyine ndivuga gira vuba reka nyine mvuga izina ryiwe sinkunda cano yakira sinkunda cano tubona kandi mufitanye ibintu ngabwira vuba cano nda reka nyine mvuga ese ko mbadiza kujya kandi cano tuvuga cano ndakunda vuga cano ndakunda sinkunda cano itarajye murenge itarajye murenge irayi wanyu sinyikunda niko utayikunda wikunda nuko utayikunda yes sinyikunda sanga nara kumusaba imbabazi nyuma urajye soni kura yote hata basi ndagukunda sawa ngaye mbaza dusoze wewe nuwe munyamakuru udakunda umutumba zikose nyakubaje oyo wavuze cyane nje navuze umunyamakuru nawe bihuri wavuze cyane nje wiganye kubaje umunyamakuru n'umunyamakuru udakunda tubarira amasegonda umunyamakuru ndakunda hano soni muvugenye muri Kenya soni gituma ambaza cyose nakubaje ntabwo tuje mu Rwanda mu Rwanda se urabazi turi mu Rwanda ko turavugira hano muri Kenya cyane ndakunda hano muri Kenya umunyamakuru wamutwara amasaha twara amasaha je umuntu ndakunda ndapfuye mama we hano muri Kenya hose amasegonda yashize basama janti kandi ndageze gikumwe kuko ugwara go kuja mu nda mana irigi wese wayese ngibiri hano uzi ko muze nyuma imitsi mutwe kunya akabara ndahumiwe soni ni kihe kintu mugabo wawe yakora mugatandukana ukivuge kandi iki kintu niba mutandukanye tuzokatinga kandi ni kihe kintu mugabo wawe gukorera ukavuga ngo sinyo cihanganya tutandukana na ikintu cyose cyotuma ntandukana n'umugabo waje ni igihe yombwira ngo genda tahano tukotandukana nyine sikintu ni ikintu ko katari ikintu kandi yambwiye ngo tugende ari kwize ngende funaye kandi yambwiye ngo ngende no nihatirizaho ari kintu yo gukora ukavuga ngo nje sicyo taje ibintu no mwabarira girava gira dusoze imana niwe nikiye kintu umugabo yo gukorera reka tuvuge ko reka nikiye kintu cyobaho cyotuma usigaza ngiye ko kifite making sense amani ikintu wewe
ni iki kintu cyabo cyatuma utandukana n'abana hanze kujanze bagutandukana n'abana bawe kuvuga ngo basige na dosiye yawe ikakunda nyine bakabwira ngo ucore hagati yo kuja hanze no kubusiza abana bakazagusanga nyuma wabikunda wapi mani sinatandukana n'abana tarapfa cyo tandukanye n'abana nyine kumba napfu akesa nuko ngo dusoze kumusoza guys turabashimye mwadukurikiranye nyine bamboneye isi ukuna kuvuga ngo Sonia yatsinzwe yabaye Tombe oya ntagayiba Taito ni Sonia Tombe Emi Tombe wamwe mushira kuri Sonia kuko watsinzwe ino game guys ndabashimye mwadukurikiranye ndashimira igishiti cyane Sonia nta mutima mubi sindiyo nta mutima mubi nubwo nakugaburiye ariko Sonia ibaze wewe ubaze umuti kugabura ngamba kugira mutima mubi ahubwo kuntu ujye saba oya ngaburiye nabi wowe utaha tuzogaruka tukugira uzaza ni utanzaza ni koko nuko nari cyatse baze uyu mwana Sonia su inshuti zawe zivuga ku mutima dusoze kiganira abantu bankunda nanjye ndabakunda abanyanga namwe muzankunde kuko ntacyo bimaze nta nicyo bimariye hanyuma nta nyungu ibirimo nimba bibagaburira mukomeze mujye kandi muhaye gusa nyine nta mpamvu yo ntiwona kundwa n'abantu bose ariko nanjye ndabakunda kandi ndabazirikana ndabona ukuntu se mbyibushe narashishe rero ndabakunda mukomeze mubwire mumererwe neza guys ndabashimye mwese mwakurikiranye ino video muze kuvuga umuntu watsinzwe ni kuri uyu muntu utaza gusa ndibambonye ngo kubera ko ari kuri channel yawe Sonia ntazagera mu ikanisa nta ndirimbo azi ayiwe ndigonde gitirese mada kandi ngo waramusenge no ku diakoni yego mu diakoni diakonize nkaba n'umukondigitrice none sikubona n'indirimbo nta ndirimbo mubwira ko ari yanyu ubu nyine nsigaye Bruce Melody ayiwe 001 guys ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze mudukunde mudukurikirane subscribe like share na comment abakunzi bakunda TV show maje kwa Mbuce entertainment muze mubivuga muri comment muze mwamuvuga ngo